Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, terutama pada hari ini, hari kebahagiaan. Sehingga kita bersyukur kepada Allah, memperbanyak kesyukuran kita kepada Allah. Semoga rezeki kita lebih dimudahkan lagi. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sepatutnya tercurah kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, sebelum kita sama-sama menyaksikan pengucapan takbir, tentu kita akan mendahului dengan penandatanganan berkas penyelesaian administrasi sebagai tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Manggalang untuk mendapatkan penyaksian atau mendapatkan buku nikah. Dan insya Allah semoga saudara Yasir Arfat pada hari ini sebentar kita sama-sama akan menyaksikan pengucapan ijab kabul yang dipimpin langsung oleh Bapak Andi Waris sebagai ayah kandung, sebagai wali nikah. Untuk itu saya akan mendahului dengan penandatanganan berkas. Baiklah, kita akan lanjutkan bahwa setelah sama-sama kita menyaksikan penandatanganan, saya akan lanjutkan acara yaitu memulai dengan pembacaan nikah. Salah satu acara rutin yang menjadi utama dalam perkawinan, sehingga kita akan memulai dengan pembacaan nikah. Di situ saya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال أيضا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال. وقال أيضا الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنته الملائكة حتى تصبح. وقال أيضا أبغض الحلال عند الله تعالى. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, saudara yang saya hormat, sebelum kita mengucapkan ucap kabul atau menerimanya, kita untuk kembali memantapkan niat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saudara silakan berniat dalam hati. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya saudara yang saya hormat, sebelum kita mengucapkan imannya, untuk kita tahu pada hari ini hari yang bahagia, hari yang suci, untuk kita tidak melupakan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengucapkan istighfar 3 kali dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kepada saudara, apakah Anda siap? Dan sebelum kita mengucapkan, saya bertanya, apakah saudara yang siap menikah pada hari ini? Ya, alhamdulillah. Dengan mahar apa yang kita bawa pada hari ini untuk memberikan kepada saudari Andi Siti Nur Murdianti.
Andi Yanti, yaitu sebidang tanah, kebun, tanah kering, sebuah gelang emas dan sebuah cincin emas milik kami. Alhamdulillah, itu sudah ada, surat sudah ada disampaikan oleh Pak Dosen, dan semuanya kita sepakat dan semuanya mereka menerimanya dan sudah disepakati semua. Baiklah, kepada saudara Eliezer dan mereka mau pulang tapi tanggung nih bulan depan akhir masalahnya penggantinya pulang di Taiwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Sini ke?
Saya terima nikahnya Andi Siti Sarah Novianti binti Andi Waris Landowe dengan mahar sebidang tanah kebun dan gelang emas dan sebuah cincin emas tunai karena Allah. Amin amin amin. Barakallahu warahmatullahi wabarakatuh.